الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi hari na kita ni umiyawot pa waktu na to ikarua, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, munayin puas maghrib. Biyayaon lang ta na intan suko sin waktu biyayaon lang ta guru mulia, guru kalasan. Amo hindi magbati laol, aparkala pag-agama. Amo yun lang ta pagyanon sin kami biha na mo in biya luparagbos mataw kasi hapakaradyan ini. Hari na ako magpalukay, tukbal ko yung guru kalasan. Wala na rukay yung kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Fal yatafadal siyadatuhu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sin kamu. Yatud na mo na isab maun pahadarat sin kamu ingganap pangadjian. Amin masi kita niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tungo da bunga sin pag-iman.
papasinguran ka to taniw, papasinguran ka to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hinang simbar iman usog na kauna iban simbar iman hauling zaman. Sababing sila yan usog babae maasbata buhi iban patay kanungnungan iban kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sinallahu ta'ala, ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat singkamu sa barang sinabutan sinsuara ini. Ayat Hasuratun Nisa, ayat hanggatus kapituan taglima, iban ayat Hasuratul An'am, ayat hanggatus kauhaan tagunung. Mga kakasin sinallahu ta'ala, tuhurun taniu rumiban sinadlaw. Junjungun taniu pamahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hawang mayan kita niu makalamud. Hajumlahan sin mga ipon sinallahu ta'ala. Kasuban niya tawagun. Kapal man niya, ya ayyuhalladhina aman. Pangayon taniwad turo miwanadlaw. Bang mayan kita niyo makalamud na jumlahan sim mga silayad to. Sabab kana mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala sa taon-taon manusia amunain hamasan na to ini. Samikyan. Hataod sim manusia misan pa sila mataon in Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan na sila sumagawa magsimpak inlasa amanu parman si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala na adapo namin mga sila na mamarat saya harukun iman unum ya amalan sing kabuhi nila atulan hatiranan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala lagi biunnal nila in piarasin Tuhan maun kanila in naghatod kanabihan iwan karasulan in kahinapusan naghatod junjungan tani alayhi salatu wassalam yamalan nila imbihad turagbos ug iwan kuyag makuyag umalok sinda akan sintuhan araakan pardo atau wajib intapil niya sunnat falman sinallahu ta'ala fasayudkhiluhum fi rahmatin min sabunnal tuud in kakawasahan in tagdapusin pagbaya in tagdapusin kataan pakaradyaan magbabaya-baya tunggal da imahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
janji kanila, pasurun sila. Hindasiw sila yan, amanu wa tamassaku, amin mga sila beriman. Iagad nila iman, kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil ta namansak sila, hindumiban sin adlaw, biyagbukan nila, ing kabayaan sin Allah Ta'ala, misanda na tunggang king na kahalan sin manusia, tutug da sila kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Pasurun sila sin Allah Ta'ala. Parahmat dahin kaniya. Kuno, hakabuhi iba nakamatay. Dua rin kahalan na to. Buhi iba nakamatay. Pasurong sila sin Allah Ta'ala parahmat. Anugharaan sila rahmat na dia dunya. Damikian halawang simpakubulan nila sambil mangarap sila pahula amin janji sin Allah Ta'ala kanila. Amo yan mga anak po, fi rahmatin min Allah. Magkagunahan kita niyo rahmat dengan Allah Ta'ala. Di na to kagunahanin rahmat deng hatao apabila nabugto in rahmat deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yato ni kaisa janji sin Tuhan. Ini karwa wa fadlin. Anugharaan sila sin Allah Ta'ala sa taud-taud karayawan dunya aula-aula na karayawan kakalhadlaw ka na. Fadlullahi wasi'ah. In karayawan sin Allah Ta'ala tungod paipon niya kanuag-luag. Sa taod-taod, di siya magkarunahan. Kagawa, ipon niya magkarunahan. In nakatayma da, sin rahmat iban sin padlun min Allah. Amurain mga sila beriman usog, iban beriman babae. Fasayudkhilukum fi rahmatin minhu. Wa fadlin, uno pa, ini katu, wa yahdihim ilayhi. Iman hidayatan sila simahasut simahatinggi. Hakabuhi nila. Di sila himinang sininang kabayaan nila. Sakawa, apabila sila himinang sing kawajiban nila tudyo patuhan. Ararun nila insalakan in atulan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maarad nila maning bihad turagbus. Yahdihim ila siratim mustaqim. Patujuhun sila sin Allah Ta'ala. Tunyukanin atay nila. Tunyukanin dila nila. Tunyukanin pito ang gauta baran nila. Paran mabuntul kagunahan nato na hamasan nato ini. Sabab agad di nakakilahan sinta uindan mabuntul. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Apabila manusia kaya anugharaan siya sin rahmat, sin karayawan, iwan sin pamando, siya na in manusia kalasahan sin tuwa na dunya sambil padlaw akhirat. Amo yan in sabab
pasupuhon kita niyo, papasingurun kita niyo sinallahu ta'ala. Ang mga sila, amanu, wa tamassaku, bihablillah. Amuin mga sila nagparatsaya, iban na maugbog sila, haluwid sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hayat dugaing mga tuan, mga anak at po, diya kuyag sila sinallahu ta'ala. Lahum darus salam inda rabbihim. Aun kanila yan. Kaya nga tuhan. Bang aun daing kato taniyo, ring hapagkahitaniyo, naubos da. Kakawa, bang aun kato taniyo ring hapagkahi, laway ring haijin sintuhan, laway ring hakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kakuyagan dunya, iban kakuyagan adlaw akhir. Lahum darus salam. Aun kanila hulaan masanyang. Masanyang in pangatong. In katan hulaan di hadunya ini. Bukunda masanyang in pangatong. Bukunda masanyang in akal. Bukunda masanyang in katan ang gautabaran niya. Maita. Antara niya sadya iban sintao. Magkagunahan in tao kaniya. Magkagunahan siya pagkahiniya. Dapunin Allah Ta'ala, di magkagunahan kanila sa gawa sila in magkagunahan. Amura in mga sila gawgut. Wala na wugto impalsugpatan patuhan. Sinsuara nila, sinatay nila, sin pitu ang gauta baran nila. At saya sadyakat. Kamu mga tuan. Wa huwa waliyuhum. Imanin Allah Ta'ala. Amin tumatabang kaniya. Amin gumagapi kaniya. Amuin magpalihala kaniya. Magkagunahan na kita niyo. Sim mga nasabot yadto. Dahil Allah Ta'ala. Di na kita niyo makaya. Di na kita niyo kakausan. Tawangun sin tao. Intumawang tao patao. Kagunahan na to na hindi ta sin Allah Ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard. Siya in magbabaya-baya. Siya in namamarinta sin langit iban sin lupa. Magkagunahan na kita niyo. Sumud papamarinta kabayaan sin Tuhan. Magkagunahan na kita niyo makada pamarinta sin Tuhan. Magkagunahan na kita niyo kawahan tagupat kajamin tiap-tiap siularan. Magad hapamandu kabayaan sinallahu ta'ala amin tiyahatud niya kanabihan kahinapusan junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Wa huwa waliyuhum. Amin maulong kato. Amin malasa kato. Nagdihil kato sindirilan libre. Wa huwa waliyuhum. Malasa kanila riha dunya, tumawang kanila riha dunya, gapian sila riha dunya, awla na haadlaw akhirat. Maita yadto, bima kanu ya'malun. Sabab, in uno-uno na nahinang nila, wala sila miutas daing hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natunggang king ng dunya, nakiring ng dunya, naligot ng dunya,
Di da sila makadhaligot sintao sa doon da sila tutug kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa mabiyan, mga anak po, aun na nga subong sahabat, papagkahin niya sahabat. Sabab, aun senior, aun junior. Aun din nga mga sahabat, kaya tutukan niya to. Dili close siya pajunjungan alay salatu wassalam. Indum iwan sinadlaw. Nangasubo, kaya nga subuhan siya. Pangasubukan niya, man awliya illa. Hinda siyo in pagnganan kalasahan sintuhan di hadunya iwan adlaw akhirat. Hinda siyo in kalasahan sintuhan di hadunya iwan adlaw akhirat. Bukunin piya nga subo niya man. Sabab aon nagsaliingan. Nah, unin jawab si sahabat ini kaniya. Ahlul Quran. In kalasahan sinallahu ta'ala riya dunya. Sambil padlaw akhirat. Amunain tao na maugbog ha Quran mahamulya. Biya din yung pamaugbog niya. At tadabbur. Wat tafahum. Wat ta'ammun. Diundungan niya marayaw. Piyaham niya marayaw. Ingat niya marayaw. Amuyad tu mga tuandeng ha mga kalasahan sinallahu ta'ala. Ahlullah. Kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dunya iwan adlaw akhirat. Al-mahiru bil Quran. Amin mga tao maingat. Ingat nila in sulat sintuhan maun kanila. Ingat nila man in sulat sintuhan maun kanila. Tu'adaun fid dunya wal akhirah. Pasanyangun sila sintuhan na dunya. Harit nila karausan pasanyangun imbaran nila. Sagawa. Kakausan sintuhan pasanyangun ingkatan ipon niya. Janjit niya pasanyangun niya imanu siya dunya sambil paadlaw akhirat amin mga tao imingat sinasabot. Uno sila yan. At takarrub ilallah. Nanginang nila in sabab, hikasuok nila patuhan. Wala nila nahinangin sabab, hikalawak nila, iwan ikalayo nila, iwan ikaastul kanila. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, sagawain na hinang nila, hikasuok nila, pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyo mga anak po. Amo yatim beta. Na, umo pa mga anak po. In-advise kaniya, senior sahabat pa junior, la tatruk rahmatallahi alayh. Ay mo paglupa sa, indirihilan sintuhan kay mo. Aula-aula, ay mo lupa sa, in rahmat, piarasin Tuhan maun kay mo, dum iwan sinadlaw, gantian mo pamulka, gantian mo pabala, gantian mo pamangi, gantian mo pamusiba, gantian mo papaghinuhala. Ayaw. La tatruk rahmatallahi alayh. Ay mo tinggali.
ay mo tungod pasari, pakaya marayaw impera kay mo sintuhan rahmat. Ay mo pakaya hikabinsya na kay mo kabuhi mo, iban hikabinsya na kay mo hadlaw ka na. Uno yan tuwan yung mga rahmat yan. At-ta'atu wal ibadah. Pagtaat kau marayaw pa Tuhan, iban pag-ibadat kau marayaw pa Allah. Bang nahinang si mano siya in pagtaat sa bunal, iban pag-ibadat sa ito mga anak ako. Hisiyo-siyon magtaat pa Tuhan, akaroon na yung kabayaan sin Tuhan. Di niya na akaroon yung kabayaan niya, sa inihagad niya, aming salakan, aming kabayaan, sin nagpapanjari kaniya, aming kabayaan, sin nagdaat kaniya, pasanyang siya dunya iwan sa adlaw akhirat, amin ning kabayaan sin tao sumanyang, sumagawa, apabila nila taykuran, in rahmat, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasaw in katan ibadat nila. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Hisiyo lugi pagbisnis manjari siya tabangon si mga magbibisnis pagkahiniya. Manjari siya tabangon si nasyonal. Manjari pa siya tabangon si internasyonal. Kakawa apabila siya nalugi kapagtaat pa Tuhan, iwan pag-ibadat pa Tuhan, di matabang. Sehingga siya magbalik pakabayaan sin Allah Ta'ala. Hikaruan niya mga Tuhan rahmat at doa. Pataurain pangayo murwa apa Tuhan. Ay kau mangdaap. Baran mo in mangayo pa Tuhan. Ay kau inyan way hapal kurwa. Mukal na mo sadya. Sintak mo in lima mo. Nangayo kau suhud pa Allah Ta'ala. Wala na kau naglapal, kaya ingatan sin Allah Ta'ala mukal na mo, inhalawm sinatay mo. Pangayo kau pabaran mo, hakabuhi mo. Pangayo kau pabaran mo, hakamatay, panahon mo pakamatay. Pangayo kau pabaran mo, paahli mo. Paapo sin apo mo. Papagkahimubuhi, iban pagkahimu patay, iban sin yaon kiyukugdan sin aramala. Rahmat Tuhan liw pasinta way na ngayo dua apabaran. Way lepi ang ngayuan yung pagkahiniabuhi ibang patay. Na imbar iman usog ibang bar iman baray. Ubus niya pangayuan imbaran niya. In ahli niya. Lapayon niya in pagkahiniaman siya. Pangayuan pa Allah Ta'ala. Unim pangayu niya. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. Buhi iban patay piyang ngayuan niya. Yan tuwan ipapa rahmat yadto. Nabang nato yadto rihinangon di pa kayo nin rahmat yadto nalugpas. Kaya nga sabab yan. Mataod kaya lupasan, wala na ka inikatu rahmat. Di papatinggalan, di papalupas ka to taniyo sin Allah Ta'ala. Kasratul istighfari wat tawbah. Di papataod ka to taniyo impangayo kaampunan. Pangayo kau kaampunan papagkahimu bangaw dosa. Paama mo, paina mo, pamagulang mo, patao halawang singkauman mo. Irhamu turhamu, wa'firu yughfar lakum. Pag-ampuni-ampuni kamu. Paglasal-yasahi kamu. Pagmaap-niapi kamu. Iban pangayo kamu pa Allah Ta'ala kaampunan. Ampunun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na ngayok patao.
wala na nangayo patuhan. Lupas in rahmat piyara kaniya. Kurayan, mga anak ako. Uno pa hindi papaluhpas sinallahu ta'ala. Biyayta sin sahabat ini, kato. Kasratud jikut. Papataura in pagkikil patuhan, in pagtumtum patuhan. Ay na ka magpatao sintumtum mo pabaran mo. Magtumtum ka ibandi, matudas na ka. Sakawa, in marayaw, kuno-kuno na kau abutan, bang mayan kau halawang panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayat to mga tuwan, na in sumunod, kasratu syukri walhamd, patao rin paglapal mo, asyukru lillah, walhamdulillah. Rahmating kabtangan yan. Ay mo patauran lapal mo, thank you. Manggaganap, impuunan singkatan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Immatub, pupujihun, Tuhanda. Ampay kita niyo, di man jari magpuji. Mag-usabja, syukur, iwan pamuji. Apabila tuwalahin ang sintao lupas na mga tuwan, yarin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamintangan na to, yarin nakita niyo hamasa salay kasi. Tadi patay maun sintao salay kasi. Unin sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, min alamatis sa alamat sing kahalubiluhan na. Halubilo na sa inyong masa na to ini. Alamat iktirabis saa, masuok na in kiamat. Uno yan, tuwani ka isa. Ija ra'aytumun nasa amatu salah. Apabila kakitaan ni manusia, di na magsambahayan. Patay. Alamatul qiyamah. Hiluhala ng tao yan. Iban, makahiluhala ng tao yan. Alam sing kauman. Sabab apabila ng tao, di na tumunay sing kawajiban niya. Fa Allah Ta'ala, inhitunay niya yan pagmaksiyat waliyatu billah. Hikarua, alamat sing kahalubiluhan na. Adaul amanah. Di na mangandulin tao patao. Inusog, di na mangandul ha babae. Imbabae, di na mangandul ha usog. Inasawa, di na mangandul ha bana. Imbana, di na mangandul ha asawa. Inanak, di na mangandul ha ama. Inama, di na mangandul ha anak. Naisurin pangandulan. Tunang. Takatunangin ama, takatunangin ina. Takatunangin anak apo. Mana sintunang kalasahan niya. Bukod na siya malasakan ama niya. Bukod na siya malasakan ina niya. Bukod na siya malasakan kampung niya. Siya isyung kabalasahan niya. Bagay niya na. Malasa pa siya habagay niya. Dahil kinina niya. Dahil kampung niya. Dahil halanggung niya. Saan yung mga tuwan? Alamatus sa pangilahan sin halubilo na yung tao. Halubilo na sa inyo masa ini. Na. Ikatu. Itahallul kadin. Simuap na, simub na yung tao magputi. Namumuting patao, namumuting patuhan, namumuting hayo. Ano yung mga anak po? In Allah subhanahu wa ta'ala, manuoy kato kani. Intanda sinluoy niya kato kaniyo, iuo kita niyo. Di siya mabaya.
masusakitan nyo dunya. Bukong kita nyo piyakari sintuhan pa dunya, magkasusahan. Nama kuno kita nyo piyakari, rahmah, magkasilasa, magtulong tawang. Amo yan, mga anak ko. Ikaupat, alamat sin. Halubilo naman o siya di naman kada kabayaan sintuhan. Watakattaatil arham. Kung tuon na si magkampung yung pagkasilasa. Ya di dalong na makatabang kako. Ayat yung makatabang kako. Ayat. Sabab Allah Ta'ala mananabang. Hangan arham ayaw bugto na bang biyugto na sing kampung inlasan niya pa kampung nakadto na parugay magbanding-banding ibang taurugay sa magkampung ni magbanding-banding at sa magkampung sila na sadya di magbanding-banding ibang bagay di naman dyan. Takawa magdarajat. Number 1, number 2, number 3. Sakali number 3 muna. Saan yung mga tuwan? Ikaupat, alamat sing kahalubiluhan. Kasratut tala. Tumaudin magbugit. Mandari magbugit yung magtiyaon. Sadi mandari magbugit. Hibugit sin ama in anak. Hibugit sin anak maas niya. Wayro na sarahadon niya ini. Magbugit yung magtay anak. Aw na sarahadon niya ini. Bangdi na mahalulay. Manjari magbugit yung magtiyaon sa abgadul halal. Kalisuan sintuhan. Mengkan halal. Na in alamat sin kahalubiluhan. Yari na. Nagbubugit yung magtiyaon. Nagbubugit yung magtawtay anak. Nagbubugit yung magkapung. Hindi at sila yaon magkasilasa. Uno yan, pamandukahan na to, sin di na intao makadakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagpuri. Sabi at nagbut, mayroon mabaya magpuri. Na. Inikaw nung, alamat sinta uri na magad, kabayaan sintuhan, halubilo na, tasabahur rijalu bin nisa. Inusog magpalangay na babae, nagpupukos magsambahayan, nagpupukos manglurok, nagpupukos day sa bimbabae, nagpupukos day sa inusog. Hindi po yan mga tuwa. Alamat saan sing kahalubiluha. Sakali, alamat sing pagkasilasa. Na. Simingod na inusog ha babae. Babae simingod na hausog. Uy ka, tinusin babae. Tinusog isa. Oo, babae. Nagpupukos, sumambahaya. Nagpupukos, mangluro. Nagpupukos, sumulpalongking class. Kuwan lang niya, kuwan ka na kumaba, buhok intelligent ako. Intelligent ka sinunod. Intelligent ako lang na sisundan. Astagfirullahaladzim. Na, yan to mga tuwan, alamat sing kahalubiluhan, inusog magpasalupa babae, babae magpasalupa usog, di malang sing guru, di malang sin ama, sabab miyagad hatulan di matu halawm sing kauma. Ini kapito, alamat, kahalubiluhan na, di na makadakabayaan sintuhan, ittakhadil zulmu pahran. Ipagbantog na sintao kaya akalan na yung pagkahiniya. Maingat ako lang niya kaya akalan. Ipagbantog sintao na rupang na yung pagkahiniya. Kaya putingan niya. Kaya akalan niya. Kaya hukutan niya sinlaway niya. Di yad tumanjaring dihatro. Di manjaring mag-akal. Di manjari maglaong. Ingkatando sa bangkaw miyatay na nabugto na indusa sa impaglaong sambil paadlaw kaya. Miyatay na intagdo sa buhi pa indusa niya.
bihaon alamat hiluhala nin tawri na makadakabayan sintuhan hipagbantog sintao kaya kalan kulong niya mahawa long nin pikilan kuring kaniya ittakadal zulmu pakhra kabantugan narupang kulong ayaw subay kau masusa sabangun mo pa dani kabare ikakuyag kanyo sinallahu ta'ala uno pa yung alamat sing kahalubilawan ng taong at kawalida mabungis na mag-ama mabungis na mag-ina wabarra sadika mala sa habakay bro in pagtat bro lang ni dahil nina niyari niya matag bro di niya matag inama niya bro na mataod mga anak ka po sa miabot na waktu mura-murahan. Hisuhud na to pa Allah Ta'ala rum iban sinadlaw bang mayan kita niyo makalamod. Amalan simbar iman usog ibang bar iman babae. Iban bang mayan kita niyo makalamod. Hapal tawagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaulungan niya dunya iban kaulungan hadlaw akhirat. Hapal man niya والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين